Ingabe uMaskandi usufike ezingeni elikhulu lokuthi usuyalingana nama-genre i-respect usuyikhomanda ngaleyo ndlela yini uMaskandi? Lokho ngikubuziswa ukuthi iy'teshi ey'mbili okuwu-Khozi FM umhlobo wenene abaculi abayizimbangi emculweni wokubanga uMaskandi banqobile kombili kulezi teshi bekuncintisana kade befakwe kuyona under uMaskandi. So ngabe uMaskandi usufikile kulelo zinga lelo ebelifuneka all along ukuthi nawo urecognize ungathatheleki phansi. Ngingasho ukuthi in a way yes usufikile, but on other way not really, not 100%. uMaskandi usothatha isikhathi eside ukuthi ufike lapho okumele ufike khona ngendlela thina esiyiphatha ngayo, especially abalandeli lewe esikhonatha ngayo online, especially masihlangana emagroupini noma sibona enye into enziwa omunye umculi mhlawumbe esazi ukuthi uyimbangi lo mculi sosimlandela khona lokho kukodwa mhlawumbe kuyawuspice wona uMaskandi, kodwa kwesinye isikhathi kuphinde kumosha because lento ingenelele nasemcimbini uthola ukuthi sekunabantu abafuna ukwenza izinto ezi-wrong, ufuna ukujikijela, befuna ukuphazamisa umculi oseku-wrong kakhulu. Kodwa wona uMaskandi kade wangena kubantu futhi kade wakhula. Une-target market yawo okungabantu especially ababuya emakhaya, kodwa manje sengabantu abasemalokishini nasemadolobheni usuyaziwa, uyadlala nasema-university ama-res ohamba phambili. So sesidlulile leso stage leso ukuthi uyadoubt or out. Mina engikubonayo ukuthi seku-right manje. Le competition lokho yaqala ngo-2020 kuyijele kuze kubele lo nyaka. Waqala kwayijele namageja. Phinde yabuya competition yathi umjolo lowo yathi Paris. Ngapha-ke bekuyiguji ukhozi umhlobo wenene bekade kuyimbongo. So mina ngibona ukuthi seku-right manje, seku-right kakhulu. Sesiyibonile i-competition yabo, sibonile ukuthi bayakwazi ukukhompyutha and futhi bakwazi ukuthola amavoti. Kodwa-ke mina ngibona ukuthi sekwanele manje, seku-right. Mhlawumbe sebengathi nabo ukuphumula kancane bethatha amandla noma bengaphumula iminyaka emibili ku-right, maybe sebephinde bebuye bededela abanye abantu because lento igcine si-toxic, igcine ungasayijabulile the way abantu abagcine bayenza ngakhona igcine ngasemnandi, nama-negative comment agcine vele igcine ngasemnandi. So ku-right ukuthi Maskandi once in a while, yes, kuba right, once in a while, maybe after 2 years, after 3 years, nakhona a-different musician ozowina, kuba right. Mina ngibona ku-toxic kakhulu indaba kaMaskandi, gcina ungasalandelwa ngendlela yonke, sebepersonal abantu bethuka abanye bengena kuma-live, umunye ufuna ukuvumisa omunye ukuthi iqhawe lakho lukuthi, iqhawe lami lishayile, iqhawe lami this and that. Ubone nje ukuthi la kukhulunywa into engayindawo, into emile. So angazi ngasemhlotsheni, kodwa mina ngibona ngathi umfaka kakhulu esedini lakhe. Ngibona ngathi mina seku-achieve konke when it comes to i-song of the year. Akukho into akusamele ayiprove, there's no point of proving anyone wrong here. Yonke into useyenzile, uyenze more than one radio station. So usekwenze kaningi and kuyaqala emlandweni akaze kwenzeke. So lowo mlando loyo umlando wakhe eyedwa okwamanje. So angisasiboni isidingo sokuthi mhlawumbe akulule kakhulu ukubuyela, sengafocus kwezinye izinto afuna ukuyi-achieve empilweni abe akafinyeleli kuzo. Okuyizinto ezimbalwa-ke lezo, kodwa nje other than that mina ngibona nje seku-right. Sesidinga another competition, different musicians kuzoba yibo ababangayo nawe ke bethathe i-center stage. Asisho ukuthi uMaskandi uyabheda, angisho ukuthi uMaskandi uyabheda, kodwa we've overused
indaba yamaskani sesi-overused kakhulu. Baningi abantu asebewine phela kuMkhosini. Waqala umroza ngiyacabanga u-2016 ethi sokubulala uVan Damme. Wabuya into encane ngicabanga ukuthi maybe u-2018 ethi wawuthembeni. Wabuya uKhuzani ngajela 2020. Wabuya uKhuzani 2023 umjolo lo. Wabuya uMthandisi K iGoshi. Khuzani wangena ngale futhi kumhlokwenene ngempongolo. So we've been there, so there's nothing new. Ayikho simele siyiprove. So sesingathi mhlawumbe kancane mhlawumbe sithi ukubamba umoya cause akubreatheki. So ukukhulunywa lento why as soon as kuthiwa nase kuyavota uvela ubone ukuthi ayikho into esikhulunywayo, yabo. Uthola ukuthi manje seku too much, indawo yokuphefumula isincane. Abantu abake befocus kokunye mhlawumbe ngisiye beze ezinye izinto bezama ama project bebone nabo ukuthi yini abanga experience bevula imicimbi abantu benze ezinye izinto create something other than ukuthi hayi sesholinde ingoma yonyaka. Sesibonile, we've seen it, ku right, siyabonga. Participation, it was overwhelming. Amavoti abemaningi cause uyitholile imali yawo, sekwanene wayithola imali. So for now mina ngibona ngathi kumele sithi ukugreya kancane kwekushaya nabanye abantu. Ispotlight sesithathe kakhulu. We know ukuthi uMaskandi can vote, kodwa njengamanje sesikhathi ukuthi umuntu nomuntu abamba amatomu ame kancane abheke ezinye izinto. So bekukuveza lokho-ke. So ngiyathemba ukuthi mhlawumbe nabaculi bazokwenza lokho nabo bethu ukudeda kungaze kumosheke namagama abo kuze kumosheke noMaskandi. Siyabonga.